Dagutom sa libre Yesu. Kaya sanong swabon kumadati din sanan at ako pakatilang busom kana umisi sa tukad iswang samayan. Kinarahingan iabantog iswang kerajaan sorga kaswabon ni tion si kawihay tukano hembog isang puro kagu may dahdat apupusan o panambarasan dahay dok swabon bay no nagi kano yahay dot monorimo pag ginawa ang patilambus dat papaburo dit paintopot da ipagintangan mo. Tinasambayan da iswang ratuhan Yesus. Amen. Mabarsa ko dat sanong kaswabon. Siyaw di kanihab to di na pupusan at kinupagyampayan dati. Nga ikalansanan dat kaswabon da bayan no. Ay, isaw, ikinatimpunan to ko. Pukul 5 balas di kanihab. Alansan dat apupusan dati kay sisan natin pakorikot at pukul 5:60. To korikot at pukul 5:60 nga hiri na dat ay lurid di pikailih na tilayan natin hingga pakayaan o sanong kaamo. Okay, jadi insan po dat ay kung si ko to asapo to kay Dubai no. Hali piya dat ang uruan to kay awayaan to kalo pelajaran nga atumbayaan ako dat akon nagid uruan to ko nga akon nagid dat kiginawa to ko rumikot minsan mo kumakinarahingan iho tong pinailibit gutut ti monomboros iswang dat kasalimbahan iti insan pakagu dat ay mongonsi ko to hari kasuwatan dati dumyagaliti montok dot no kagadi di dumalayo bagi pihak kot insanan to ko itinopot kasalimbahan dati tinga maya dot denominasi Seventh-day Adventist kamu po montok na po di panambarasan dati nga ay iya di nahit pananudan panatasan na tumanud maya dot rujukan dati ilo kitab. Jadi kung sikaw tu harap kasiwatan dati dot ay kapag yampay iswang dot karahit dilo boros-boros kinarahingan. Ino pwede kanihab nga gisom to kono dit kano pa di pinambarasan di kanihab nga no kuro madito nunuhot tomodon to yolo no podi i Daniel itambalot daw nga ang baal minggu gadir tadi abaal ang pintar o ringkas di komundo pintar ki tuhot na po nga no kuro helo dito ang pintar man po dati directorus patilombus ilat panambarasan nga pinapakito dot ay maya dot kalidasan kasihatan irih na dit isuot kakuaan dot yolo na po didi nga ang pintar otapot nagibugyan sira na po o sihat o lida sa tinandati nga iti pamusarahan dati nga sihat na ka daw kano to kung mamusaraw dot osaduot ay orongod dati osaduo orikot do mamusaraw mantadi kalidasan umbal pagi sumakit to ko iya ko yun pa sumakit tamno pa to saraw da ko sumakit to po olingasan po ginawoon olingasan po dati olingasan o bintogod nga sumakit
Inapohit kapurimanan dati nga miupupo, miguyo-guyo, tidak stabil berarti di. Nga sayra no pod asihat ko. Asihat ko no po pemusarahan nga o singga. Inapoy orikot dati nga osadu. Kamun po nga mantad ko kalidasan. Iti kalidasan dati mangigito iyati no po nga bijaksana. Bijak sini. Kon ko hilo no bijak iti nga bijaksana bijak sini. Nakita no po di dati nga iyolo no po di nga nakura tu abaal. Kakuaan no po nga asihat. Ilot minongilo, ilot tukang tis. Imongilo iminantamong dot ita insana ni numandilo gompio da sumilihin do gakod longon nilo karajaan nga minagakon dot iyo danil pom itambalot daw nga poin mahamaha ako kasihatan ko ikaw bumuan. Omo kono koy kasihatan man tado asihatilo nuno na poy paguhatan it kamila-milaan da poin talangon nga ing hopod dot nakatali video lo dot kamilaan. Abaal. Ay, susah no maretlot. Peng ura di mga puti din. Kabaalon. Suhay na di karetanat. Kabalon. Abaal. Ino po igisam ino pututit panambarasan dati kanihap. Nga nakorikot ako nalot. Kumoduo. Kakuaan no po iyolo no po di nga ang pintar. Iyolo no po nga nung pili-pili. Pengkura ko muna napili. Sayra ano po dat minoyri ko tit ay susumangod dahil Yahuda nga ino pa inumahan dihilo pilio umuiso tanak ko raja sekirara paturunan di raja. Kumuduo gulungan bangsawan. Ino po status dilo nga it milo komandatid point sul point mahamaha igulungan it tinimungan dit ang pintar-pintar common na po litang Pinay nga harapisuayan mantad ko panampakay kanto ko kitanan de itinopot katurunan raja iti gulungan bangsawan harpiswayan. Boros na po dit saya ko hinoburunay. Hino pa katurunan sultan nga atutunan kamo. Atutunan gi. Ako'y pumalo ko nga boros tabangon ng tutunan. Miyagal ko tong kusain po nga haamilo panarutabok. Nga ino pa tangan narutabok nga katurunan sultan. Iyolo nandohit miyagal hit pay mahamaha iharo kalobihan. Sa kira na pong dati imbulay ay hitik kinina dati miyagal kay itong pulis. Itanganak ka pulis. Kadang-kadang kadi mong imbulay. Kadang-kadang nga inogi itanganak ka pulis at atil tamo do kaulon. Napuro. Tu ay kapuriman nilod iyolo na po nga morot rolot tilo ko mundo undang-undang. Iri na did sumansala ko po yung kurong nga ay mo dosi. Kadang-kadang kumbal ta kayo makuka kita di ladet ino po hitanak iwayo andot ay pulis nga hirinogi mongigit ta karaton gi nga koni ko harohot ay kuasa tay ko har double standard di lolo nga ino po nila natin mimanggat sinuman sala ni sa dito di ba kada ko taga dito ko pulis sa noritan
Kailan dati iti no tulon iti nga harap pilihan. Itanganak dati, ihati pen mono pipinong koloto. Hari pilihan-pilihan dati. Kumun pom ilo na po ralan ko po siya nilo nga mantado dit iri no hit ralan do pilihan dati. Jadi kumudo iyo Daniel na pom itambal do nga poinsuang gihiri gulungan dat bangsawan. Miagal kanto dit ay ino po ipanampakay dilo atutunan do ilo na po di nga kaum teko igulungan bangsawan. It pay mahamaha ki haro-haro it okunon it nonuan dat pang-iktirafan dat pay haro-haro no kalobihan. Ang atili la sikul kini nga iyo ko nga kay lohi gi atapot yung malo iti dit ana di oduya bo gi. Okay. Sira no pondo dat hilasikulan no po hit kaubasan no po it pagilitan dati nga kagumuan no pondo di tanganak ito nga sigu-sigu nga memang kat penlo kay laylo nagi ako man tadi kagumuan kano pondo dati dia anak cigu ba tanak ko sigu ko okon nga atapot iso iri iso idot miloh dot mundar milo takot tumunda nga mantari bugyadit pilihan dati iri pilihan di tanganak ko ay sumokadung isuanggat sikul dilo ka amo kumbalo ko pa yung sikul dila idom hari tongo sina mantari hila Sarawak korikot no diha di mata pelajaran dot kajidaya misin ko kajidaya bahan ato koy iyo no pugati nga it maya dot sikul vocational iyo lo no po nga it aliran science ino po pangyaraan nga akon ko iti akon ko puralando tutok ko kang ko dit kombolutan man tan Sarawak ay susah ti kang ko ano po siya ay lo susah nga mesti mabalajar ko ka korikot tumutin dit it bahagian it amalan bingkel machine hiri nando mangungulidig nga hondia hoy hingga na di himiti-mitik do ko din korikot na di mangungulidig nga hingga na di miti-mitik do ko di kanda di tongo dusun-dusun na mangunta tama edit tongo sina ngay di ino paganda hiri mangungulidig nga bidang nagado di tongo dusun ngay orikot nandit kajidaya bahan nga bidang di tongo sina harong ngay nando hit popidokot gyan dit i dua kaping got bosi mongilo ilaan ngay hari ko mundo panguliding got sisik ikan kan nagado ko dikit ang sampi no mangulidig ini po ganda kasinaan nga aliran science manguliding nga ini kumunda tay manok to mambayar ngay no matilo dahad mambayar po do ringgit may doho uliding iti doho ka man di tambalot tokom ihoga nga ko kay lobo nga milo panda ka ilo la tu aliran science gi nga sayra no pod ari ka ti mangira-ngira on dia do ko tanga dusun ka matudelo di magisisingko nga di hay karati nga ansanan na pula nga milohi nga mantado gi dati ilo timpo dodondo sumikulo megalo dondo nga kono pa ko mantad tanganak mantad timulohi det kanu monudok ka amo hilo nundod opiduo nundod miagal po doho nga opiduo ginawa ko monudok ka sumikul teko may karaja monudok ka sumikul untuk masa depan anak ka monudok kono di nga ngupul satu kasiap si tanga daw no hanadan
nga moy kanagi karaja nga iti pempasi nga porluhi balanja. Hingga madi pakayaan iti o bulikan ta dadid ino po di gadget dito nga sigo nga patakan di mo lahi nga wakon lang. Pengkulit nga sigo buli ka. Anuan pun dehed ilaw do to nga isa tanak man pod kapod ringgit sanga daw ka. Nga montok no po dati sa kirad intangan dati at nawayaan di danilam itamalot nga daw. Iyolo na po di nga anak-anak Tuhan. Paingkukurah na po ilo dahirid kinayanan dilo dat paimpasi. Kaundali dari sampagunan. Ino po kapasiyan dila sa bagad panano da kinarahingan nga pinatilambos dilo. O kon ko ngayon po diri sampagunan sinumusuhay na dihot pangangakan, panginginom, paingkuran pa kinubasanan dilo iri no numan dilo patumuyo. Minangigit dat paingkukuro na po has panano da kinarahingan do hinad tamparuli ko nga do hilog malaya iya di hikasari at panan kaboboyuhan na kayo. Paingkukuro ako na pod hitid so okay ko nga ako na hinad hudat iri kasari po nanudan ko. Paingkuro ko na pod hinad sandakan ko nga ikaw hilopon siyangan iri kasari po nanudan dati ako simban. Manta di ditang pinay ino po hi kamoyandot gulungan bangsawan. Kamun po nga iyati na po diti nga gulungan bangsawan to kono diti. Sabi panandot tangan ako kinorahingan. Hinggo to kono po nga ino po hit pananudan dati. Paingkura to kon ikininon dati. Iyo di to kono kadaw. Milo na po ana sumusway. Sa kira na po atatap to kon hirik kampong. Kaundali ko mantad ko mo'y sikul mo'y karadya. Ino po'y katatapon do rohani ko imanan dati nga ana tumangkit. Iri-iri no ana sumimban. Nga magisusway ti away ana diti. Harohit antakan pod ihiti to ko po kampung kinienon gereja sendiri. O iyati na ngay wawoyoon. Iyati no hit. Woyoon dot ikomulakan. Pongkot bah do ikorohian do gereja. So ira da mininsado. Karangahay nga ay iyati nga angay utumayan ay otopot ka ko piori. Topot kay siyod iyati. Mahito ka no patilang busad dat iyati no pati nga anak-anak Tuhan. Hinggo to ko no po nga iyo dito ko no. Poy na singkun no po ngaran no hitid hiti. Kaundali nga poy na singkun kasari ngaran. Isay to ko no po pananud ang anak to ko kinorahingan. Hinggo to ko no po nga iyo dito ko no. Tu hinggo no po nga dati nga kadit panambarasan no kon Tuhan ada di mana-mana. Ato ko kolisok. Haros ang ulo na ako di osarom hinggat kina kitanan ko di sarita idi. Hinggo dot iti na pa kadaw sarita iti nga nay nagi sarango iti karajaan. Tangka po na diti sa ulo na tanak. Sayra do na korikot ta hirid sampagunan. Ino po itanak idi nga iyo di nakaboboyhon iti dit hinumod katangolun. Haro di minuhot. Nakuro to iyati kawoyo anu ka. Simbar po di tanak nga iyoho no po tinga tanak ko raja. Hingga no po ko ngayon ko nga patut to po pakita ako papatilom busa ko di kaboboyhon ko sa bagad sa mulo na tanak ko raja. Jadi ihati tinga tanak nga ito ka raja. No kagad disinding got gang anak di aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Hinggo toko no po nga patut to po pakito toko iati no po tinga anak raja. O guli di pulis di tenun. Iya na po nga tanak ko pulis. Hinggo-hinggo ko na po nga patut ko po pakito dat iya na po nga tanak ko pulis. Imong kita undang-undang kada na gidid mantad ko mo kita undang-undang ko bolio. Oy, bila-bila siya po pwede do ako nagi rumat. Okay, nga haroh piyahit tamo dan tam paingkam mo tigya kinukuhaan dia lo did o nga pintar ka. Ipangangakan anak raja nga atumbayaan to ko dat kakuhaan no po dat nakuro to iyalo no po di nga ang pintar. Nakura to binarakatan do kinorohingan nilo. Ikomon dat haro integrity, haro pondirian, haro katetapan. Intangan no po kago dati ilo ayat isuanggot Kitab Daniel pasal 1 ayat kumawalu kumasiyam nga haro integrity. No, jadi lo integrity don dusunay haro katetapan, haro katatapan, haro hot kagarasan dia lo haro kagarasan do ginawo dot amo na samu da tinan dia lo maya idit takanan tinumon da raja kumasiyam kinorohingan pinupatumboyo kuma Daniel lisi daw mantad dit tanudan do pegawai istana. Saira na pod monopot ako datu matapot isuanggot pananudan dati kumad boros-boros kinorohingan. Kinorohingan nga mangukupi dati. Makito ta kono bukti kumadyo lo. Pinupakito dat saira na pod haro katetapan dilo isuanggot tumanu dilet boros kinorohingan. Nga iyalo na pohom man pusaho lisihon do kinorohingan. Jadi timpu dondo. Kadi manginsok ko matidi. Manginsok ko dito pelajaran datin orik kata 5,5 kadi ilda lisaya. Okay? Timpu dondo ihati no potihom ay hirih toko dat wayaan na po yung topot. Akunan dati sebagai denominasi Seventh Adventist monopot toko dah ada tumanu da santab na po pisuk-pisuk ila kitab it o rikot ilan na gidatid right kay titakan nun nga monopot toko na da nuno po na ko katumbayaan da Kristiyan da musuy let right ko takan nun sebagai Seventh Adventist ihati monotos toko tuman tidak kira ada perjanjian lama perjanjian baru monotos toko dat tuman mahit ako na panatasay kano pa di malayo nga kita berada di landasan yang benar kita berada di landasan yang betul mahit ako na patilong buso ilot waya right kalidasan patilong busan toko kanono atapat kopyo dat papatumboyo okon ko iboros toko no iyo di nagidari nga haropoy nga kada toko no haroy nga tingaw nga paingkay nilaan dati iri naman dati patumboyo makiano toko no gid kagarason do kinorohingan dot papatumboyo tu ay laan toko do kon iko asanong nakuro tu asanong kuman kuno po nga nakuro tu agat toko papuindala nila right ko kasihatan kalidasan iri no kakuaan dat kanuno makiano dat kagarason do ginawa kakuatan mantad do kinorohingan
Sumuang to di lo pelajaran dat tadaw do bay no. Tuhat na po di dat kapagulo nga haroy na ko dat kinorohingan na po nga minonomod haron ako kinorohingan ni kinokuhaan dat ilo na po Jerusalem nga nala. Ang utapot mo ti isuanggat Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Menyerahkan. Om nilan datin nakurah tu pinologos sa kinorohingan dat inapahit kerajaan Yerusalem nga naratu. Santab no pa di raja demi raja demo giolon-olon. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Momon sa yelod nun arata imata kinorohingan. Kada adi dogi sambot iati itongo dusun-dusun. Momon sa ito kodit nunoy arata imata kinorohingan. Irin di ko kuan dat iati no pati nga man ino po yung mananong boparay dat ranahon nga tidak maju-maju. Haro dadi tumugod dat ngon borsay tiyan digi. Ino po yung mananong boranahon nga tidak maju-maju ka. Tu mananong po ya ka sumunsuri. Iati sebagai pananod do kinorohingan nga tidak maju-maju no kuro. Ay ilanong iati no hit. Miyagalila tulun-tulun nila ito sumapto ko kinorohingan. Isay no kayo lot diri kakuan natin sumunsuri no pa di. Nakita dati dat ato ko insalawon dat agumo mo ti ipagilitan dati. Koy lo to ko right ilot komundo kalidasan, hukum kesehatan, undang-undang kesehatan nga ato koy tuman. Nga ako no kayo lom isay do kayo. Isay do ko tiyo di. Ino pa kayo lom iyo kayo isay masing-masing to ko no bo. Nakarati to ko no dat right to po ko tinumon takanon. Ako na tagal mo boros. Kadang-kadang ako tumugod ngay ko no gid pigulit-hulit to po nga tumugod ngay no gindo. Nga nailan ngay nakarati ngay to ko norotian nailaan nakotina nailan no ngay. Nga haro dilo tajok ko teko tulo do panamarasan dati hariana. Doho na pod ay pemungaran dito sebagai jemaat Adventist nga harlo duo hari 6 hari ke-7 tuman udah po kitab nga ihati no po nga apa tutut hari ke-7 to ko akon ko hari 6 paing kukurag ya kaboboyhon la hari 6 haro na di kita ko di pagibabarasan na hilang group teko hari PM magakon to kay Adventist nga sayra dok kawaya right ko ilatakan ng tinumon nuno na pay dambokon akan ng inumon iyati nga isipiswayan nga insan bakagod itino po panamarasan dati nga maya the denomination Adventist karait kalidasan, kesehatan. Komen po nga ay burasan ko na po bebas manukul to ko lagi. Sayra na po oretan na to nga kupi o nga santob na po di harak Kevin oratian to kumati nga isay do ko karatid ayunum ka amo. Milah takod may hubungkot bahagian suara nubuatan belajar toko dihiri pandu kesehatan haro dihiri ogumu digindit tulisan Ellen G. White takaray ta irila nga doho na po panumbayaan right no po ka Seventh-day Adventist karati no karati lotakanon tinumon kakuwaan no po kago nga itinot takanon tinumon no bobosok agayo sa hapon no tangulon ampay ka nagilatulandar. Nga, asaro tako do ikumuyan ko harianam. Nakuro.
haro piro-piro kagaton da away andati. Magakun tokod panano da kinarahingan nga sakirana pod ato ko tumano da miagalid dit komoyon di siyo. Irin ni komunda harianam. Monopot kanupot tumano da boros kinarahingan nga hari ko-7 toko. Ihatin ni hari ko-7 nga ino pa iwoyo sa huyot toko, ingaran toko no sebagai Seventh Adventist. Ihati ni tong harianam nga di. Kumbala insandot nga irin na po nga hari Sabat koritan. Mantad ko mempertahan toko titulandat gisambuat ino po itiyonan ko practical antakan 2000 tahun 99 nga ako di tinori mo. Orwolo ginawa ko aya susah di mo gihumot tempat practical. Tuwa susah ta ko mo gihumitit ako hombi da tulandat. Subuh-subuhom kadit ay wawoy on the hirid tempat practical di. Kalau kau mau alim sangat kasyo otogod ako na dahil nga oratian kuit ay say kuwasa ako diri mo. Itino pa kamundat alim nga tidak kasyo kalau kau mau alim sangat bagus kau jadi paderi lah kasyo. Bagus kau jadi pado lah kasyo tu ini pagyahit ay office dia lo di nga misa borang idit gereja Secret Heart kuta Kinabalu. Kalau kau mau alim sangat, kau jadi paderi lah, kau jadi pado lah kasih tiyo nga otogo do kundat odnos nudadid ino pa imilad komunda alimom ihlo no kaginawa ko. O insana natulun nga apato tamilat ako alim kan sumap idabo nga purimanan ko ikadudukan ko diri. Ay so kamud iyo na po practical ako ni irin na po boss no gyagit. Kada ako di dia na po ginawa no. Ino po kaguhi kau subuh digi. Kau tidak kerja harianam. Kami ada pekerja storekeeper SDA. Dia kerja pun harianam kasih. Orwol di ginawa ko. Kadin ditambalut. Kasih hom may do gya simbar isya didot. Oh, dia bukan SDA itu kanta dadi kasih. Sebab kalau SDA dia tidak kerja hari Sabat kanta daka. Pengka nagi kadaw isu ang right ke kesehatan. Ino po inoratian dati sebagai Seventh Adventist nga paintanud to kolot panudukan no kalidasan mantada kitab. Komuno po nga ata ko no po paintanud. Kon po Adventist to ko dit. Adventist ibo nga iyolo irini komundat SDA harianam. Magakun to kod sebagai SDA nga ino po pananudan dati nga apa yung tunod dit panudukan. Bah. Ako itumugod. Sigo gadi kumurang obito. Jadi ihati ako yung matiborosan do iho no pati nga katanod o insananta ko tinga harakolomokon. Nga kadang-kadang apor luhid hari katukul-tukul takuri. Iho tinga ako ni ko mulai kat po. Iho ko nga magiagal to ko no pati datulun sa pitulun harangay kolomokon dati. Nga ilo no dat mukiano to ko dat pangukupan na kinorohingan sebagai status sa tulun o gumo kolomokon dati. Magakun to ko sebagai SDA. Ipaingigit tilot paingigit o magakun to ko ihati na po nga berada di landasan yang tepat, yang betul, yang benar, right kayo kesehatan. Nga ato kay matumanod. Ngon po uhoto ato kay sandat-sandatan. Nga maya na po di po nanudanom. Akun kala to kay mo tigi. Jadi kesimpulan po dilo kamunda harian namin lo nga magakun to ko SDA nga ato ko tanudan ipanudukan.
hari ke-7 kono po paingkuran po ipanudukan iri na tanudon dati. Jadi may to kono umbalay dot mung kayut mantad di kapuasian to kad harian na ngay. Mo ito kad iati no puti nga hari ke-7. Paingkuran po inaborosom iya di na da. Mo dot mamuradok kago ti kapurimanan dati iswanggot Matius 7 ayat 21. Ikaw mo po papuradok ti pumadilat yun lo. Kitab Matius 7 ayat 21. Okon mo ti ko insana na tulun di mamulaho kumadoho kinarahingan kosuang isuang kerajaan sorga suai ko isyo ipopotumboyo dot korohian dot kinarahingan dahil suruga. Matius 7 ayat 21. Ilo nalat ayat inti dot numanilo PE. Tombiro dahil page te kahila di YouTube. Jadi kada dati boroso dot sebagai nabaptis no ngopoju i ngarannud harod hila gereja ampay-ampay no kasuang suruga. O insanan to sebagai pananud Adventist. O ilo no pangaran dahil gereja baptisan o kon ko isa jaminan. Yati no po nga tetap masuk surga. Tepot nagid momolaw to ka kinarahingan. Nga hari na kud na pohit kaboboyuhon it perbuatan pananudan dati di nga kapiyan to ka pananudan kinarahingan ka. Mantad ka itinapod ay panambarasan iti nga right ka kasihatan. Oroy tandilat nunuh na ko ikantob dati tumano dilat pagaduhan right ko takanon ang tinumon. Iyo kayo na po nunukantob do kayo. Nunuhi mo mon sa idakod angay kada ilatakan takanon do ko gumuan. Doho no po kapurimanan ino po hit bobos ko piyo kantob nga itinohot. Salera makan, salera minum. Kon ko ata ko kayo nga mantad kay kododot iponiakanon siyakan iri no kakuan dat ato ko kada agayo panumbayaan ko dat ilo no po katumbayaan da suway it sumangkiwal right kay latakanon tinumon akon ko ay sa dilo kitab dilo akon ko ay lo karati nga mantad ko ay lo kada iditakanon tinumon da ko basanan dilo iri do panumbayaan yati sebagai Seventh-day Adventist. Nga, agayo panumbayaan ko nakura to ato ko kada. Akon ka ato ko kayo. Nga, mantaditit sa lera dati. Sa irano po, ino po minuman berkefin, itino pag kefin iti nga marangsang. Imamon sa dati, sino mo pa dit ibarang. Nga, irinday mamon sa dati ako tong kiyan. Iri pagi dat kada ko no angay umbalila to merangsang milum mo sa dati milum magada. Sekira na pamilu, borosan dati milu lagi. Katagi to kay milu. Paingkurap ya nga katagi. Nga tinumon no pasuay nga milot tong kiadan. Hara no pa kasari. Akuan no po nga harhi katagihan dahiri. Jadi ino po ikanto buka pa dati dat monongkia dilat kobasanan te ko iletakan ang tinumon di akop yun tokot do kitab nga duno iti salerah dati koy lo to koy msong puro no hot pandangan do kinarahingan right ka salerah antakan no pod mino gidu tinumongkia di tulun-tulun de Israel matado Mosir no bas dia lo ditakan nundot iharo daging kadik korikot na di dilop padang gurun ay so di daging polintuhon na kinarahingan at pimpikaw
burung puyuh. Aku na po asilapid di nga kinapal taon piro. Jadi karahiti skula sabat antakan kinapal na po dit pimpikaw da tinumampo nga sonoro po. Lebih kurang 3 kaki kan kinapalid dit. Om ginumu na po di pimpikaw tinumampo nga kotong kopit pinumukiman dit tulun Israel. Bungo materi Ako na po asilap nga ginumu na po dit tulun Israel at tinumungkian. Inagi tango kusay ng katuo. Pikir-kira 2 juta orang. Pero diri din sana ko tanganak karuhang. Panampoh na di lo di pimpikaw. May na di luguo. Ino po itong doot. Mata po pimpikaw may na ngay akano. Nunuhukuman di kinarahingan antakan iti. Porikoto no tit perut bumi menalan manusia. Mukab no po itana kasuangi tulun sumompon kago. Ako din no rikotot mongintangi ayat nga kaparu-paru dako. Kaparu-paru dako may pambasak kitab. Kinapagiduan de lo mantad lo masir. Jadi ihati no po timpud danom ay so tana do mukab. Nga ailan dati po yung mukab man tadi lobong. Nga iso dahot kapamuhandaman pumadati de iti no po kumunda salera nga agayohot pengarud untuk kotinan dati. Gisambot ihati no pohom karati to koy nga mantad ko irihi ginawa ko purimanan dati. Ato ko di milumonong kiyan. Salera. Kada borosan ilo pagaduhan ipiyahit megal ko ang boysin. Minumuli ako boysin ko niya. Nakapamali boysin ko niya. Iri no pa nga mantad ka salera nga iri. Okon ka sa bapdot. Ako no pumuti man kada boysin nga. Salamat hay sit yun. Nga man tadi di dot dat ikododot dati. Manu di asadap. Ikontok korohian datinan dati. Suhay kairi, haron nagitimpu-timpu dati ihati na pa nga ating ayaman. Otapot, matigari. Akuri takati. Borosan ko na po akuri. Sayra na po mo itakari kataid karamayan. Tay ko rumikot at iwalay tangolo. Minum nun daw nunuhiti numundat pasurungan dela. Init akap inahi pagaduhan conform bo iri. Pati ngayaman to ko. Osaraw no dadid mada nga haroti oti ngayaman. Among inom nun do. Hingga pandad ang santi pati ngayaman gya. Nakumbalakod ay nakongad isawalay. Di nagitaon ba no? Yung bulan lalo. Kasi api karadya. Bah, hiti ko po, mirikaw po, kandit manawalay. Sangulo na kuno didit. Sangulo na kuno pansusway mantan ko ilo. Irikaw no di nga ay lahan kuno iri awayaan ko. Bah, minum to ko po ka, 2 jug. Ay tomitom to ko. Tikiday no di galas. Tunguho. Yo nga numan tikiday tinungu ngay. To kom poin kuro numadit di. Haro dit. Ko saro ko miyagalid dit. Aya. Di osonong hari ginaunod osonong kumadi keluarga. Osaro nu tarus terang nga yung monopot ko nga muda sikod ako kuan lo. Nunod ako simbar. Simbar pakasari dati nga, aya, haradugal ko ka. Haradugal. Haro nagiit. Ukabon na po hit irasok. Kababada ko tidho di hariga ko piyan naman padahaw la. Kawaya ko na tiyo digi. Pira-pira na
ay nabantalan ko mimbulay no pati ati ngayaman na magakon may kanupod it mangin sasamod da ginawar atong higalas kay num katim pod ito ngayon san ano lo kapurimandat ako manginom nga ka haro nagimang ko manarita pangalamandat ko tatali ko dito ang rumah has kapatuntugan dahil sa liwan patuntugan daw hit ipinatungod diri galasam hintay nga nahi ni daw kayoon kasar hindi galas nga pakuan naman di timunong ay natalanan pailihan na pati ngayaman sebagai ada tulun sa pitulun mo gidu ilo kapuriman anda tiagan iho nga ko balo ko ikawaya pati ngayaman to ko oh kau tidak minum kah kadit itulun gini nga hirih po nga ko insok dati ya kanu nga kau isdi kan inagi nga yun di kapanganak no mantad ko kau isdi pula kam hiri nanda tumaingod nanda diam ana mintong hilo nanda mimbulay nanda lat pati ngayaman to kan magakon suway kayri iyo kayo hit nga siyaw tu ngimbulay iyo kayo huy nakasawa do ikaluwar nakatakin ikaluwargan akon ka Adventist to kumpalad hiri kago hot isuot pagumbalan na tagayo sangulon ko na Adventist labi-labi pa di tanduan do ko so miyagali milo-milo pa dadi ko mo nakusay lagi to o nga tando kano po nga atok koy kadang-kadang got atok koy mayaan dit panangitiwanon orohian nilo tu ino pa'y pangangakan panginginom nga kapiyontok gidi lo paksa no didat duo lansang nuno pa nga duo panatakan nga duo kadang-kadang ko iyo sandiri ang magabi pansusuway gadi di kusay lo ka kadang mo pasupot tinati nga haro naging matigya ka piyahi kaluwarga dat iswang mo pangintangan diolo nga ay susah ni gadi ti ka milo na padam mo gihagalo ko pangangakan dati tibo ka mantad ko manu takod ay kapuriman da tarimo ni di keluarga nuno na pwede lo da pangangakan panginginom ihati nga yun di manu takod ihati na po nga tarimod isuang ka keluarga di iri nga momon sa dati dat ilo na pot kaubasanan dati sebagai pananud da kinarahingan pananudan dati nga ololob no atumbayan ako akon ko akuri ipagiditan dati sera do nakatakin dat susuway denominasi ino pa'y katumbayan dati nga natanong nololob natanong sa kira lampung nga kumuro na disikit sindab nga akoro iso na pohot kakuaan nga manu takod iyati na po nga otarimo di keluarga di jadi aduy ano ko iri no kakuan dat ay nuno na pohit diolo da ko basanan nga iyati nga upindalan ilo na kadaw hot cabaran dati sebagai imonopot monotos sa tumanud right ka hukum kesehatan iswang ka kitab pangalimpupus sa di pukulanam haraditi kamunda darurat nakatali bodi darurat politik ke ipagi waliwalan da tangolun nga paing kukurah takot tumaguang ila kamunda darurat kumbal takoy nakawaya ila darurat sayra no pakawaya ti daruratom papasala kay kaamo aiso no ditakan nun suway ko ipoy ipagaduhan akanon no ka ilo nakante ka mundat darurat
pamuloson matay no di ay sutakan nun suway ko ilo pagaduhan akanon dati kamo sayra no po pinarikatan ni Pituro sidit ikaindet painggantung hinggod kiswa nga ditakan nandet ipagaduhan kamo ni siya pagaduhan suho na di kinarahingan ng mga kan may akano may piloso may akano nukad Petrus ako po ko balo mga kandit pagaduhan ka tok iyo tako pada di Petrus kinarahingan pia manuho nga sapon ni Petrus dawlo dagiti tulun sa pitulon ihati na pang tulun lagi manu api at tulun suhon nga mga kanto kung manginom tok Ipiturus na po kinarahingan pia manuho sapon ni siya ako pumuti ko balat mga kanon may pagaduhan kasya ihati na po diti hom kadabor sa kinarahingan magado ay so pia manuho nga mga kanto kung manginom to ko sama da mamulisak-lisak ko papunta lang Ipeturus ka daw ang takan lang nga loson kakuan na po minisya diri sa kawalay sinuwang bayag kiri dadamot teman dadit makanan daman po sa diao losan ni bagarit ya di mile matu dati kubunda darurat timpo na po dendam ino pa ikobasan natin nga kecemasan waktu kecemasan milah na ang mga kandid pagaduhan na kinarangan ang takandat darurat hilo no di ihati no pati nga akagasan to ko nga milo borosan dat hampir tiada hilo komunda darurat tas takat doon do hampir tiada kang kuno po nga o gumupos pasunduran dati ino pa yung masaalad oritan la darurat nga min darurat to ko hiri ho masaala lo akon ko milo ko borosan dat hampir tiada hilo komunda darurat right ko makanan minuman nga min darurat to ko hiri ko kuha ay darurat ba ini ka akon ko darurat nga min darurat nga ngono po no paingguasa ko piyo akon kasabab padarat nga ipangangakan kasiyakan ponyakanon to ko di mo irihiit kausa ko piyo dat iyati na po nga mumbalad ng mga katmong jadi kada to ko na min darurat min darurat ki rati no ko piyo nga ikododotir pangangakan diri mo ingguasan no po dilot ay cabaran dati dot ay right kay lotakan nun tinumon nga may to kuno pori ko ta kumakinoringan at tumbayaan to ko dot sa takat to po dondom haran no poralan dati dot ay katongkian manta dilo pagaduhan na nga kada dati lihuay ilo piyatakan nun dati pentopot sa kirod dati man gompiyo kopiyo nga kasakiti adalan to kamimbang at durian sumakit adalan no mangkan natakan no ontok ikancing manis adalan no mimbang at tusi ontok nga ito koy kumawasaraha jadi kada to ko didot monopot to monongkia dilot pagaduhan na kinarahingan nga ilo na pot haroh dati po dendam pintatasan isumakit to ko ngon no pod kagu po norwo ilo nga haro na dadi tit kasadarhanaan isuang at kaposihan dati tok koyom aduya dit pahilon to na pelajaran nila kasabon na bay insan po dat siyaw to nembulayan dati ilo right katakan nun tinumon ipanumbayaan ko sebagai dat panan udah kinarahingan okon ko dati ay laan nilo nga mantada di kolom mo kon dati it
tanudan dati ginawo gisambo iyati na po nga katilambus takon hodet ay nuridi kaunsu kaunsu kalanggarillet pagaduhan da kinarahingan ata ko pakato ka kayong pupus hari iso ayatet na boras di Rasul Paulus hal kerajaan surga bukan makanan dan minuman kasi iti ayat iti nga anu wanit tangawlun dat intay pugi nga nuno na po nga masaala ka nga otopot na po kapiyari tang Pinay nga apangan ka ni Paulus hindi po miagal no madatid doon daw iyo kayo mempertahan ko kanilo hadiah ka iyo ho kang kuno po hom tok amoti ka mantad ko kinasang kiwalo do kayo kang kudi hom iti na pumuti keselamatan ng okon kapasalam makanan minuman kako iapangan na kano ko akaw makinongo mo iya di situasi di siya di okon ko papabanaran nuno nga mantad di kasangkiwalon di tangolun apangan na kan kerajaan na pasurga mo kon ko right takan ka tinumon kasi tumugod warit ya di ba miagalon na amu na mo kinungawi tanak dati adeh kampung balon do mimbulay tangohengo ngay iya di bari bo bah agumo ikalo mo kan dati ti insanan ta kono po nga haro hikapuri manandet mantad ka ila to nga salerah dati nga may ta kono po ri ka to umakin rahingan moidat no pohit kalomokon nga di kalomokon dati iko basanan dati nga ano tako dot mamusus kasunsudan po nga otong kiadan dati magisusuay pagkapurimana kariri mo ito sinuwa kaya kato haruson diho no kitambalo Yesus kasasari karongo ay suko ira sinano kadang katong Yesus na soldiho. Ano misisa takad isang samaya? Inarahingan iabantog isang kerajaan sorga kung sikaw dot kasuaban da bayno napupusan ka gudahay ti kasisan miampay alumi sa piramutan nawayaan nagidahay panamarasan di karay to kalidasan maya dot pangangakan panginginom dahay agumo na hit ay laan dahay dot osonong munto ko kasihatan kalidasan na tinandahay nga manta da kolomokon inagi korohian dahay gisambot kasapi hay da sumap nagi manalibang bandit pinatudok no uhupaya hay da tumagwa nga nuno pohot cabaran da tumanud dilet hukum kesehatan may dat iyahay na po nga kano po patilambus ikapurimanan na po yung kupuro nawayaan dia Daniel ang itambalot nga daw dilay narotian lagi dahay dat ay apatot yahay haro ho komoyan dat kasederhanaan iswang nakaposyon gisambo irinahi milod mumagampi milo papakito papaintalang kakalidasan monto kakaposyon dat tinandahay tisam kung sikaw Tuhan tu inakomonghok dahay ang paingkan ni kadaw da tadaw da bayno nununo pahilang kaposyon dahay nga inako da mga hak dahay may dat ay hay kotong kihal ay sadu mantadit panunulok. Tinasambayang dahi isong ngaran ni Jesus. Amen.
Okay, kung sikaw kumadati kada lihuay, kapiruba to kakagudan, kasuaban na suwab. Inoko po.